Urebye hano amaraso wahabona reka nta cyakwereka ko ari umuntu nyine wapfuye. Yaba yishwe nka nijoro akaza akajugunywa hano. Amwishe ubw'agashinyaguro yari akiri muto. Bunama bagafata umuntu w'umugabo bakamukanda kugeza igihe bamwiciye. Icyo kintu cyaratubabaje. Baramushaho. Mu karere ka Bugesera kuri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, abaturage batunguwe no gusanga umusore uri mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko yitabye Imana, dore yuko bamwishe urupfu rubi cyane, bamwishe bamukase ubugabo ndetse baranamuniga. Uyu musore bamwiciye mu murenge wa Nyamata werekeza kuri stade Amahoro y'akarere ka Bugesera, aho abaturage bavuga yuko uyu musore yaba yiciwe ahandi akazanwa hano mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera werekeza kuri stade Amahoro. Abaturage bari mu gahinda n'amarira. Uyu musore yishwe urupfu rubi cyane ubwo bamukase ubugabo ndetse bakanamuniga. Inkweto ziba ziri ku ruhande. Uko urebye hano amaraso wahabona reka nta cyakwereka ko ari umuntu nyine wapfiriye hano. Ikigaragara cyo nyine yaba yishwe nka nijoro akaza akajugunywa hano. Amwishe ubw'agashinyaguro yari akiri muto. Yari afite inzara hano mu mihogo, bamunize ndetse basanga n'ubugabo babwangije. Kumva abagore bunama bagafata umuntu w'umugabo bakamukanda kugeza igihe bamwiciye. Icyo kintu cyaratubabaje. Baramushaho. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata baratabariza umugabo w'imyaka 25 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane akicwa n'abagizi ba nabi kugeza izi saha bataramenyekana. Bamwishe bamukase ubugabo barangije baramuniga. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha ko ryakurikirana bano bantu bakoze ibingibi bagatabwa muri yombi. Abaturage bavuga yuko uyu musore yiciwe ahandi akaza kujugunwa hano mu murenge wa Nyamata werekera kuri stade y'akarere ka Bugesera, bakaba bamwiciye ahandi kubera yuko uyu musore kugeza izi saha yitabye Imana ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 12 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza ku rupfu rw'uno musore wishwe nabi. Uyu musore mu kigero cy'imyaka 25 y'amavuko. Ubugenzacyaha bwasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe, kubafasha mu iperereza kugira ngo abakoze bino batabwe muri yombi. Abaturage bavuga yuko uyu musore mu masaha ashira saa 2 z'umugoroba yari yagiye ku isantere, dore yuko uyu musore ngo yarasanzwe akora akazi ko kwikorera. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko umusore yakoraga akazi k'ububaji, kandi ikindi yavuye mu rugo mu masaha ashira saa 10 z'umugoroba agiye ku muhanda, avuga ko agiye kwishyuza amafaranga angana n'ibihumbi 100. Hari ishyamba bari barabaje ariko bari batarishyurwa, hamwe n'abandi basore bakoranaga bagiye kwishyuza amafaranga, ariko uwo musore yaje kugaragara yapfuye yishwe urupfu rubi cyane ubwo bamukase ubugabo bakanamunigagura bakamurya inzara akahita yitaba Imana. Kugeza izi saha umuryango uri mu gahinda n'amarira. Ubugenzacyaha buri gukora iperereza ku rupfu rw'uno musore w'imyaka 25 wishwe akaswe ubugabo ndetse bakamuniga. Kugeza izi saha abakoze bino ntago baragaragara, ariko ubugenzacyaha bufatanyije n'izindi nzego z'umutekano barimo barakora iperereza ryimitswe, basaba abaturage gutangira amakuru ku gihe, kandi nibabona ukekwa bahite bahamagara ishami ry'ubugenzacyaha cyangwa ubuyobozi bubegereye, abakekwa bahanwe, dore ko ubugenzacyaha bwamaze guta muri yombi 3 bakekwa kuba bamwishe, ndetse abantu bajyanye kwishyuza amafaranga ndetse n'umukoresha bakoreye barangije gutabwa muri yombi bakekwaho icyaha cyo kuba bamwishe bamuziza amafaranga angana n'ibihumbi 100 yari agiye guhembesha. Umuryango we uvuga yuko uyu musore yari inyangamugayo kandi yakoraga neza, yari yiteguye no gushaka umugore, dore ko yari yaraporopoje none yigendeye atabigezeho. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Bugesera bavuga yuko uwo musore yari indakemwa, yakoraga akazi ke neza, kandi ikindi abaturage bamukundaga bavuga yuko uyu musore rwose apfuye hakiri kare kandi yari akiri muto. Bavuga ko yari agiye guporopoza mu mwaka wa 2027, yari afite ubukwe ndetse yari afite umukobwa bagiye kuzabana, ariko kugeza izi saha apfuye n'akana asize, bivuze ngo apfuye akiri ingarama kirambe. Umuryango uri mu gahinda n'amarira, ariko kugeza izi saha ubugenzacyaha bwataye muri yombi abakekwaho kuba bishe uyu musore w'imyaka 25
n'itanu y'amavuko. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Wowe wakoze subscribe uri w'agaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, nibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Reka nongere mbifuriza umunsi mwiza, Imana ibarinde, Imana ibahe ibyo kurya, Imana ibahe amafaranga, ubuzima buzira umuze. Nge mwumvaga hano nitwaga Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ndabakunda cyane. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano, amakuru nakagaruka.